le mawhai titia. Le anganga whawhetai i le atua i le nei tai hao. Ona na pula whai tō tasi wa teita e mailo sui fua malau nei ola. Maua ia te pena i le nei lao tātou te toe whairoa i le wha ua wina o le au unanga a le ET Live i le nei tai hao lasto nai. Na tātou tau vai pese whaatasi ai le salamo. Wa sida fia lo tātou tunu. Lo wanga ngai wha manua tuia ia iova. Mea uma o i te tonu ia te au. Wha manu ilo na suafa pa ia. Aua foi na ingalo se mea e tasi. Wana mea alofa. E wha penale anganga ile nei tai hao. Wha awhetai ilo nanga le lei. Wa o ia lavu wa mafu ai una tātou toi penei ile nei tai hao. Whatalofa sa moa lea tunu pele. Whefo i le tafo le rangi e maasane na e mai mō mai e le nei unanga. O te whatalofa atu ma le anganga whaaloalo i le nei tai hao ma le manatu. Ia, sa manuia o whaiva. Mai le amatanga o le nei vai aso se ia o mai le siu i o whea au mga haruenga o le nei fo i vai aso pēna i le nei aso tōna. Tālo sia na maua se ai. A wale se iri ngā manuia o tātou ainga te tasi. O lo tātou no pia i e tunu ua mamao. E au fia i manisi le nei. Whapea fo lo tātou atunu pele i Samoa. E le ma wha ngaloina fo i le whātālau whapitoa le nei porokalame. I le wasenga o te māmati nā mātutu o le atunu. Lao tau te talo e whai pea. I le aso ma le aso. Ma talo si ai whai walo whilima o tama whanau o le atunu. O lo wha atanuina no lātou wala uina i so se tafa o le nei rangi. E au fia i ma le porokalame le nei. O la umoli mau tau ave pea le nā. Le anga o le pine o la wha matalanga le ua whai atu. So o se vai panoa o te whetau iai a o tauta māmatina i New Zealand. E wha talofa, e moli mai ma wha manuyanga, e muli mai mtua ma le wha matalanga o lo o ta talo pea. Mo le ngā luenga au unanga le ET Live wha awau i lea vai asa, ma lea vai asa. So e le masar salo la tala lena whai atu. Whawhatai tele lau tau te talo. E le ngata ina talo si ai ma whaiwalo whini mo le porokalame nei. A lo mana tua pe lau te talo, lo tātou atunu pele i Samoa. Whatalo whatua i lai mai mo mai le tātou atunu o lo o mai mo mai Samoa. I le nei vaenga o le porokalame. I la matanga i o le tātou porokalame le nei aso nai. Ia. O le aso nai nei. Peana sa o wha e mo atu i le aso na nafi. E lua tātou whaatanonga whaatase ma le tātou malo whaalolongi e maseni ai. E mese lava pe o le teimi tātou te talanoina malo te aile ma tā o pu i whaai unga a wha masironga. E siri o na tāua i a te au. Le a mai o le tama whanau o le tunu vaiane pa i o le suafa. O na whaiwalo whili mai a sanga lue ai le malo. E na te wha matala ina ne isasi sa o wha matala. O na le manino lea. La mai mo mai malo muli mai matapu mai se ale vai temi nei i pu fai o tatu tunu isa mo so o malo fa lo ngela ni tai au ai e lua tatu tanonga o le a matala ile tanonga o na to valo le ma fa tanonga ma sunga il pari telo to lunga ile ile fa tanonga ma sunga il te fono o le vanga fa u fai o le fas fa mala malama ni se tu pe na sa e fa fonga mai ai ma e mai mo mai ai ile po na po. Se fea tu lau whaamtalanga ele ia vea ale ia matalia le tātou porokalame nei te whawhtei tele le tātou atinu. E whanisi o tau i meli mai le tātou porokalame. Wa tā pena mai au tō whesiri. O te whesiri ai le sunga le pari tele le tau nei. O le alau kere i ka ua ia pari au whesiri anga mai. Se isa aise o mawhawhawpea langa o whesiri anga mai sari. Beang ilo ia iska kai fisidi. Anyway, tala maronga taliu mai. Talofa, welcome to ET Live. Wherever you're watching this telecast from, we welcome you to the broadcast on this Saturday morning. Talofa also to the Samoan community globally, wherever in the world you're watching this telecast from. Talofa, I hope you and your family are all good. Whether in New Zealand, well, it's winter time. You can tell by listening to me this morning. Yeah, I've got a bit of that too. No, not COVID, not COVID. Some of you have commented last night. Have you had your thingy for the COVID? No, it's a COVID.
O kamangi ila mele COVID. But anyway, sometime later on today, for those of you that have followed this program and for you to get a better understanding, sometime later on today, the issues that will be discussed and talked about on the program today will be published on Talanoa Media. Just need to log on to talanoamedia.com. And what will be discussed and talked about on the program this morning, later on today, it will be published in English for a better understanding for those of you who have followed but sometimes get lost along the way because the most of the part of this program is in mother tongue, Samoan. Yeah, and also, but we'll try as much as possible to go back and forth. But in saying that, all the issues that will be discussed on the program today, later on today, it will be published, printed on Talanoa Media, and for you to read and get a better understanding of what we've been talking about, or what are we going to talk about today. And that's going to be the practice from now on ET Live. This whole show on Saturday, we'll use bilingual, but the whole show will be published in English on Talanoa Media website. So that's a good news for you. A whainana malonga tari mai. O le whaatara nonga mua i le taeao le nei. O le fionga i le i whaipule o le itu malo whapalota o sa lenga numera tasi. Na fionga i a whaipule ai. Ia, whamakala ia, la ua foi mumunga whalo le ua umana iwan whamisinonga. Ai, o le whaatara nonga mana i whaipule, pa atari umai na marolonga le. We'll be right back right after this. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold. Congratulations. 2 million. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Talo fa pula ai malo le soifua i le ofionga i le tofi o le Talo fa pula ai malo le soifua i le ofionga i le tofi o le tumalo sa lenga numero tasi. Ja, soifua manuai la ofionga le taitai le programe. Peonga tui, ja, po la uftarenga foi onge, en ta foi malo o faleata. Ja, soifua manuai mai nei programe. Fe pule ai.
ele leo na mata ilo ofiside tu fa pe tawai awele mamau te itua tawani e to e fa foi le titi lava itua le matanga o le matao pulo fa sinonga ma le tangi na faulu e a fualo e fa sanga ia to wa le mele te maua ina wo mana faulu le tangi na mau le felo inga ma le tu malo ma mangi na le fa mtalanga o finangalo le fionga ia fualo e to fa itua ai luangele mea o koe maua le tu malo le tala ele ai ele koe foi koe fa wa se a mata mai le na la u forsanga mo le fa fonga nga le manino le tu fa ftai tui mo le fa fisil ya talu ai o le mata upu le nei fa sanga ya afwal ya olona tai ya polan tal sanga fa masno ngai fa uru tal sanga fa sanga me ya ja ile fa un ofenga palota peta na maua ile aso falaile malama na sto na vidi mai lo tu malo pe fa ma yo fa pia fa ma yo do wala tu ngale ya o te ile bala au mai le tu malo da sa pula ai fa tali mai ma to do la wat o sili lo po yese ma fuan o ma to lo tu afwan la tu fa yo lo to finangalo o te le manatu o te fa nga ina lo to malo e fa mo so olo a le ngaluenga la waia le tu malo o le ngaluenga le va fe lo ai le tu ma le ngai fanua o le va fa matai tau sino tau si ainga ala le na mai le tu malo anga i lo le moto ofwal fa o yoi ma fai tau sanga ave tu on tau e tu sa mama tu nga tala mama tu fai nga tu sa fai le tu malo a lo mal palo o pu ana fai tui ma to te o palota o ai e manuia o le nai fai matof sa le lima i ma tu lo sa mo la fa fo le se meto tu ia na tali fia fualo ai fai nga palota tu sa mama to fai lo inga malai le ma pe tai o ese foi o fai ese lo pepe le aso ia la le uia le tu malo no ta pua i lo fale ai anga i le tu malo ia pe ama le lua le toli tu la ai toi fo ia tu le tu malo mafia a vatu se tala fia o le faalinga le tu malo ua tafa le finangalo o le afionga ia falo o le atatala i tu la mta e uia ini la fonga na la ngona ai no fa no loa manuel tu ia langa mawalunga ia te ia le fa malolo watu o le tu malo ai mashe le sao o le ainga le fionga ia afwalo ni we le tu ua ia fai man ia tu sa lenga male tu o fale lua ia se tala fia ia pe o nana na anginga lo lunga le em fa sa la lunga fa ne yon po ua tafa le finangalo afwalo ia pe o nana na fa ta atia mai an ta upule au noa masital tu o le a o se aso papele il fa misnoma ala mentu wala nto mo mulia nele tu malo ele ai se o le afa o le tangin fa o fam sino la mentu e tuina na polo ina o le tu malo e mai pulai o lo mana o mai fo le tu filo pa tu le tu mo lo to fa no ala wal mat filo i matoi o lo le matala noa ia tala masani lava le mau maftanga vai ma fadan ma maftanga matoina e for maso tanga fa swafa walo matala noa ma la no mai foi boma ai tu le lo ia fa langa ruanga tala tu yo sa wale o no foi o lo ma fana foi wa o mana o sia matala ma upu e mesel va fa male tu malo ia o te ia le toi malanga ma ele ai o la fa misno eu polo ina la o le lo ia o le sauia wa vidi mai le lo ia tapena fa misno au mai ni mo le mal ele fai tanto no fo mele o fa tu se la yo lo fai mai a fualo tata mai fai mai lo ia fualo ele tala la lo to e vidi lo tu malo e fa ai lo el media la nga o le o te tali tonu o mana venga le tu malo ia la ngai mo le tu malo fai mai ia tapena mo le mag ai le la mato to ya tia ia tapena maria le mo le mag le se me na ma fo yo ia a one ia taro 5 o le telefano no no mau
ia atu lo tu malo tui ia te muso e fai se tala ai mori mauro tu malo fai o sila fa fonga ma nepo kala e mori mau lava lo tu malo ai mase lava ma tu fale lua fonga turin fai ai ko tarenga tu ia fai manu ma la fionga sa o ia folo ni we ia ai mase foi tau singa tu sa lenga ma le tu malai ma na te ena mai ma tu ria ko ma le upun fai ma di di Oleh amato wol famos no ase su ele me ami to se su ele ami to no dia tu po fe ta oto ai wo tali tu ali mai ia le upo muli muli le tu malo no fai ai falo wale le la mato wo ma saun famos no o atu langa famos no ele umba te fai muli muli ta to tala pe yo la ma to ta pena famos no e to ya nga ya tu le tu malo le po na so ai ele mo fai ona na talia ma to ya ta te musu ale e ngana le anga il ma tu te le fera i ma fua ya ai wa tu la i me na wa fale tu ma bala mai lunga fale fo nga fale lua ma li di le sia fua lo mo fai tu tala mo le tala na fai Oleh tala lava lana to so lo muri mai lo le tu malo ma to wa ngai ia dela na sa uni lo vamos non il a sus fulfa il a son fua ia ma to wa ngai lo lu mal fonga vamos non ai o se mea sa le ma fo wina e o lu tui ole ma to upu na fai lu mo no ma ua ma fualo ile malaya ma a fualo wa upu ai fai a fualo ne a vea ta ua ma a matanga fe fuli ya ia pa tu ta fare lua mele tu malo ia ai tani to ina le ai le o tini le aso le ne tu i le o tini le aso le ne le mea na o musu vai na o musu e tupu me le fare lua ai sia la ngai tasia fonga tu lim fai ai e o ia le sua fa sa valu o no o sa mata yuta o le tu le tau singa a tu sa lenga ma fai man o la o tau sire tu malo peita yo le o tu le o furi ai pa tu o fare rua vira ai o te fa fitai al tau si va tele tu sa le ma fai manu ma sa le o tongi sa so ma fare fa o sama o le lava lo lango le lango le sa lango o le tu malo fa pule ai o te fiefsidi atu langa e ao o faile le falenga le o le mata o po o e mafualo ao le o le teimi tu na ye o lu e lu mol fam sinonga a mata ona i le lu mata pule ai o te le ala ile ato ni wo o mai le tala ia te au e ia le teimi na wa toilo tu malo le moto o fualo o la sa fa i mai ni si o le HPP e te fa mauni le mea tui o te tau tala lava mal faitet na nga ia tu malo to ya nga ia ai o la ia ta vali ai fesile tu o la sa fu fai mai ia i sila tu ali tu malo la ta fai mai ia sui o HPP ia ai mau mani mau ia o ni se foi tamali o fai pule o ia sa tu mali le foi o le fai nga malo la to fa solo mulima ia to se matse tai o te loa o le tu langa le na anga ta fina ngalo falo le mato masalo le tu malo o le mela na le o manino ne o to na la ne fa fenga ta ma le to fo i tu falo e fa wa wal mata por fam sinonga o no le felo inga ia masuia le HPP o sa le pula ia e asa lava le fai vai le asa masalo o le mato tanto nunga le na o anga ta le fina ngalo falo ma toe sui e le tofa mai le yoi le amatanga ta tala tausanga ma le mato watu ua fa auri o li tōr suafa e le ta tala ina tausanga ai sa ili le ami o tonu e lumo le lau al whamasino fe pule ai o le fesili tu sao o ai sui o le HPP le na mailo tu malo le felo e mafualo le moto fualo o le tala le na o mai o le afionga ni fai pule ya tia la vea ia malafionga le fai pule ya le pule
ia o le tala le na mai e sui o le tumalo na nga ia tolo ia ia na te fa so muri sema ia ai sema stel ya o laula le unga lo fa msinonga la sa ngone na o ya oe ile tao na o mona laula unga ia le ai lava se sitala i lunga to le vinga ile atua se na matua si o lima mo fa aftai le atua vi ia lo swafa fa aftai lo wanganga so swani ile nei vai ma le nei fa tawa o le wa tau le mena mana o ia fal su e le mi o tonu lumo le lau fa masno le wa au mai le fa ai unga a le ya mi o tonu ile atua e wala mai ni fa msino e le wa tali nei as le fa ai unga e tolu mo lianga na mo lia ia falo ia eta si pasuka le na fa tolo atu itu ia tamati mai sala fa ia ale e tau na tasi ya ai ras ia le wa uma le ngong famus nonga wa le fa le ngai le mo lianga fa sanga ia tia ia ale pe wa o tau ma ini ese o tasi le na va alo fa tai ya ava tu le none le fiongo le tofio le tu malo ya la sao no nga wa forta po nga le tu malo o wainga ele nga tele neole o le tunu o lo sapsapa ia mata po ia o to faiva a o fai ele nei fainga tostos umi fa pene o fai o le tunu after tu mo le avanoa ta o le mo wa o te fa leo na ile nga fa aftai do tu malo mai lava e ta papa ma ta ili se pa ia malai ma o wale to singa a wale foi de afio tupu matapa a wale tu malo tau sia fa le polu ya sa soa ma fa fa sa ma upu ya sa le tong ai ta ina le fo ia o te lenga ya fa manu le fongo le soli e tau si va tele tu sa lenga e pule no pito fa lua ma tau ave foi le malu sa lenga i mal ma to modi le nga fa aftai yo unu malava fa no fau sa mata tai yo i sa mata yuta fo nga tuli ia mo fai ai mo le nga fa aftai le lato ta poinga mo foi fa aftai au fai nga lunga to tofia le tua to tongo no o le tu malo sa ta talo fa no le fa mo aftai na yo ainga o yo lo tu i mai le tapo inga sala fai ngata foi nei o tu mo nei ia mo le folia nga fa aftai ye lo lango mai atu no mau o le nei fa tano ia fai lo leo fa tawa e mo le atu fa aftai ia ina to na lango mai nei fa moi ia mo le foi fa aftai a inga fa to tua ile tua sa mo tas fionga to tai palmia o sui palmia fong of the lai sui fong of the lai o minister cabinet ia ma fionga fai pulo parliament ia ngata ile ia ole au lango lava ale fast so se vai pa no le langi America Hawaii o Australia, New Zealand, Tutuila, Samoa, Malilalo langi atoa. Oe sa lango awa o lato lango o lato matongi, maloto au I sose awal. O faatino ai o mato faiva, o mato tiute. E ala ni famisnonga. Tai o tau au maloto nusia, mato te mata tu foi mai ta watu. Ele o muta to nga wenga. Nei lava fai. Ia o matou ngaluenga fo isamone ia o matou ngalu lava e tusa mal fasinonga ai mai se foi o tai inga tamatai palemia fa aftai foi nai io ainga tonu se no ia le ngata sala fai e fa fa ia na o tu yo te ainga ino umala bolo tu malo ia ngata foi lea I sale longa ia o faleata foi isaina tasi do ai ngalo no for temile ya haftai na yo ai ngai I suli swafa kioa ia lo va peo na tapu ai mai ma la lango ma ni fa mo New Zealand Australia ma tu no mau sili lo haftai yo la ai no se to lua fa le asi na yo ai ngai fa sto ia wa le tapu ai ngai
moni lava tui a le aile whawhimi. Ia pe o CEO hia, a le ngai ngoi mai CEO. Ia ele mwhai ona manuia nei wha moe na iau wha, na i seu tōrua ma seu whanau. Ia, whaasiri foi le whaafitai. O lau komiti o palota. E tau muli mea uma. Awa tasi lea 5 tau wha moe. Ia, whaafitai e lato uma lava. Whaafitai foi ni tui lo lango mai. O le neipol kalame ua, whaire nei awa noa. Ia mwhai ona wha leo. Ia o lau whaafitai muli tui. O te whaafitai. Ia sa matu tau mua whainga palota. Lau o fionga fualo. Ia. O ale ale fai unga fa masinonga le nei aso. O upu fa masinonga. O umma. O la utala e le tulia se ita e o le oti. O le tama futanga e ma fana fana. E ta alwata mauso. O ta ua ta te ainga fa afwalo. Ta te ainga fo le ta fale lua. Ma modi la unga fa aftai. O afo le mea wa ke se ta ero finangalo. Tu le atua. Pa malo finangalo te fa mangalo foi mo e tau lo te tas au mara mir so o te savani vali atu ai o te fa malo lu foi se upu ma se tala wa fa ai lo finangalo ia tu sa foi ma upu te mo ta fa msnonga fa tai foi la fionga sa ia to mata tu sa mar mato fa penga palota ia e to e tupu foi ki se manatu le au mo foi le nei le mata usang ia to e fai filinga o la vo ta to e filile le tu malo o le tani na mai le atua tai foi ale uava salemo ia o le uso foi ata ia mai tatou ngalu e fatas o au nei o i tai au tatou ngalu e fau tatou malo fau tatou wainga i le fatu atua fau sa moia manuia malato tupulanga na roa ia faftai mole por kalame faftai mole avanoa tui ia manuia tele nei e fiafi ia male nei por kalame jangan leo nei. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Le whātaranonga me le fionga I le li whaipule, whiriwhiria. O le tofi o le tūmalo
o salenga numero tasi. E fionga ia Februari. Wha malama ia ua manino fo ile matalawai li tapenanga lana wha amasinonga ua maea. Ia male tulanga na iai mai le aso na amata se ia o mai le aso na laweli unga le wha amasinonga. Ia wha amatalanga ma tapenanga o masa iai ma le whelo inga ma le tumalo. Ua manino fo ile matalawai le tu. Ai ma le wha maninonga le matao po le wha amasinonga lana. Ia o lea la ua wha au wau le tofi whai pule o le fionga ia pule ai. E tasi le morianga le ua awhia nei la ia le fionga ia afualo. Ia olono winga la o leisi se furu te usanga. O le ale ma whaiona to e tau vale fionga ia afualo. Whai ngā palo ta le tunu. O mea masani. O mea lava fo i nei ia tele ina tau wha fefe ai wa. Ia vese ia reo po le fefe. O le mea fo ia sa whai ma lima tau i wha i unga sui tau waha uma. Pe o se mea e ta tau na whai, pe le o se mea e ta tau na whai. A wālao tua patatua o mene, e te lelo na awhianga i le whai ngā pālo tau roma, ale tātou. Tunu, ne lau o tele na awhia inisio. Pe ora la fionga ia whalo. Ai, tātou tala me whaasolo, ele rei tāwhiwi whai lau te lau whatasi mai le mālo whalo rongia ale tātou por kara mera, nei tai hau. O le sunga le pari tele, ele tue tau whailo no whai walo whilima. Ma foi ona no pere nei por kala meni ia turi apu pere sunga pari. Ina ia mai sino fininga lo tau fa manino ai le tele o mata au polo o angina. Matala noa ia i tato por kala me. Ile lea stonai ma lea stonai. Ia talo foi lo sunga pari tele ma lo su fo manuia ma lo fo lo. Ia so fo manuia ma le langi mai lo to fa paloli. Nei tai au le ala fai mai fi fa no le ia. Fon fa pi fo i lau fa talo fa male. Fa fe lo ai le pa ia male. Ma urunga so tatu atunu. O fe lava o mo mai ai ia le o kala mele iti live ni tai au. Ia so i fo manu ia ma langi ma. Papali ai ka kere yo ai le mena la inu turi a pula usungo ke fa maruru aku. Ua le mafaya on le tu se ava noa mo se si lava tulanga. Rasa oe mai tau ia i le temi le le whaanga solonga upu whai ma le runga ala loa i le whainga maloa le tātua tenu. Ai tata tele i yo a tata tala noa i whai unga whamsino. Rasa te tilo le temi le nei. Aftai tui. O le tūlanga le matai tū ma le wawa ai atu le. O le urua i taimi nei wa tūla i mai eini tūlanga whape nei. Yep. Tono sio tātua tunu. Mai e tātou te li i mawhauwhauhina vo i tutupu nei tūlanga whape nei. O lea la o tātou mai tau atu. Ia o mai alwhai ngā pālota. Lea ua le ise palemeni. A le a tātou alo e a whapea. Ia, ai mese ai o le sau o le whauinga ngā lea, o le whauinga ngā lea. Ia ua ki li ai lava ona le ise mautonu e tūla i mai. Ai mese ala le tūlanga lea e wawa ai atu e mal whanoanoa. O lea ua whaatino, whaiunga le whaamasinonga. Mariro. Mai ei le taritonunga. I le malo sa mua o le malo whaatemo kalasi. O lona whaavai papa o le pule a le tūla fono. E te tau o nā lo ia, mausta ia, whaiunga le whaamasinonga. Ua tu ina mai. A o le tūle whaanono hai. Ua ese na au mai whaiunga le whaamasinonga. Ai au mai foi. Fai unga le whaamasinonga. Ua ese foi le whauinganga e tangata. Ia, mariro. Ai mai se lava i a taitai o lo tūla i mai nei. I le taitai ina sio tātou e tangata o whai unga le whaamasinonga. Lea ua tātou o le mautonu ai a whapea. Ai sa maua ale taritonunga tui. O le a lava le whai unga le whaamasinonga e au mai. O le tūlanga le na e tauna mulmuta ia. Ia lewa mai fai mai fofo ia tūlanga whapea. E mo ia e sa tupu mo. E sa tupu. O le au mai o le whai unga le whaamasinonga. Whai ei ma fau ngā lea ma lea. Ma toi o e whaamasinonga e toi whaamanino mai lana whai unga. Mai ia au. Ia le se mea fau lana mea lea. Ia sa tupu mua fo isi. Beo no ta ua. Ili tele ni toi ngam ta ua whapea nei. Ia alea lau tato mai tauina. Wa o mai le unga le whaamasinonga. Wa la lava
sa manino ma mala o mo foi tata la no i sta po kala Yeah. e pita iane o le femilo sa inga e tangata ma tau ma fai ina ia tala fea ngai le mea le nau ia i tangata ona mi milo se atu hele ma fai unga le famsinonga la to tulanga nai wai a mai tau i vanga fai e lunga o le tau sisi uma i le rule of law le tulafon o lona winga i le te tonunga o lai iai nau ta inga uma vanga fai e lunga e muli le pule le tulafon le rule of law i le utai tonunga o le mea tala fea ngai a o le mea le tupu mai o le whaawinga se ma le whaonga inga o le rule of law e pa sese ai isi tangata e whaatino ai le whaawinga se ina ia whapea o na whaamali ei nei te tonunga lai te tonu ei lato Papari a o iai le vaenga lea. E lea o le lape o le mea lea papari. Ho tau tira tia le tunga o tau whai tau atu le whae unga le whae masino le nitoi whae manino nei le aso le mafi. Pea tangia mai ngā pia wa le fia le whae masino ngā. Lea wako uo mai koe a mai le mea. Le aia pa se se ngole ngangu le whai kungia ngafi. Ma le ngangu le ngofai a kulua vea so karuai. Pele o le lape o le mea papani i o lo ia. Lo ia sa tu marvaenga lea. Lo ia sa tu marvaenga lea. O le tali fōringa mai. O lo ia sa tu mo le vaenga le fas. O upuku sa o amakala mangingo. O lo ia sa tu mo le fas. Sa wha amala malama i le fas. Le la o sa no mai le tamata i pāle mea. Ko kusa le le. I lungo le mea leo wha manu. A le lape la le mea kau kikirongi. Ida o le lo ia sili. Po ngisi lo ia kumo le HRPP me. E le o kau i o le HRPP. Le aia se ser kou wha amala malama. Mara kou wha winga ingo le mea. E kau sa lau kikiro pari. e sa o leila Awara ngalo, i wha makala kaka. pe fana ta ua lista po kalame le ua sa no ton e le ngata o ngar wenga le lo ia fai e sui i tonu al famsinonga a o tua mai al famsinonga o lana tiute o le fautua i lana client e le o tala fea ngai le tūlanga le te finangalo iai mai fa pem o le mea na e tau sa tau na fai a o le ma e vavai atu e fōringa mai e leo whaatino fo i o la tau tiu te tau nei ai ma a fai fo i o lai whaatino ma fai fo i o lai fautua i ai lo i se se mele e anga i ai a fai lava e te tonunga fo i ngale a fai lava e susuru atu le malama a e le fia malama ia e fi wala e fai e fi wala e fai tūlanga le na wa pe o le mea la leo tau vavai atu nei ai ia se teimi ta ola ia ta tala noa le fai unga le na fonga mai ana nafi ai pe o tūlanga na o le tau langona ilva nonoa ma e ua sala fo ina sa ila tunu ua sala ina sa ila tunu o le teimi nei o le atunu o Samoa Samoa mauna tangata o le mea na e taun whaatahua a le mea la le ua iai ua le whaatahua tangata a ua tūli ia le manu o le tangata ia ina ia malia le mea la e anga iai ai le se i mafau wifo mafau wane i tangata anu o Samoa. Malo, fafta. O se timen tau, mai le melena e tau nei whaunga leo te whamanino. Ai tau a mata mai, ma tau pui, e whamasino. A mata mea oe, la se i unga e te mana oe, a mata le ta whatano. Ia wa, la whakura kala pari. E se la uti le tilo o le tangata whaasara lau. Ia mai al whaunga, ko pera ka sui. O le titule wa vasala o ko mai anga ngai lenga fo le family o le mena le no tar sanga i lo sunga pari so si e makwa kilo le a wi pere me ina nei lape sa fa mal mangala mta o na misi le ile mai mama ia ale tatu tunu ale le ona ta amata generally ile titile lo sunga I unga mo man fatino famsto wa ftai tui si fa manino to al pito la aule a ta tele se atu tulanga le wai e pe o le alwe tonu lava le sa mato fatino ina o tula me voto no tanga a mai ase fai unga famsino o tute o le restara malon officer o le fa manino I tu famsino ngar fai unga ele to e saul famsino le sa fai fai unga to e fa sanga I matanga to e fa manino le amal e mali ele se tute na famsino o le tute na o le restara malon officer o le fa manino le fai unga
Okay. Pe ila o tūlanga na, o le so solo mai a ia le tūlanga i le, i ne te uwa pēla tunu. Ia, o le pe o le O le aso solo la ka ue o lenga. o le matawhai o i patino na sa whatino i tonu whamani nongo whaiunga le whamasinonga. E pe mana ia le ta amata mai le whaiunga le whai anafi a le, o le toe whamani no ina. O le whaiunga le pili le sa whaila solua iuni. Mana tua tui. O le toe ho o le mta upu le iluma o le whamasinonga o pili. Ona o le tārsanga alvaenga whaupai le fast. Ona ua tūlai mai se tūlanga le mautonu. I le whauinganga. E le taitai, o le sui taitai. Manisi o sui whaipule o le HRPP. Le whai unga le whamasinonga. O tārsanga pili. Pe o le mafuanga na laina toi ho o le mta upu le iluma le. Ai si sila foi la tu i mafuanga a le whaiunga le sa a le tārsanga pili le sa whai anafi. O le sa la to mai manino ai le whamtalanga whaatau tō. Le fionga le palimia fifilia, le fionga sa whapito ia fia me. O le sa ta uai. O le sa whiloa i le fionga fia me, ma sunga tu le epa. Ia. Ma wha sau noa mai ei tu le epa. Fia me. Ia e malia mai e toe whaonga le sui whao popo leo. Ona o malia toi lola ia. E usu ia le fono. O le sau tono le o le whamtalanga whatau toa fia me la fionga le palimia fifilia fionga sa whapito ia le la whilo inga lea ma le sunga ia tu le epa le sau ta ua a pia mai tu le epa fia me ia malia mai toi whaunga sui whau popo lea sui ta mai tai lea li ta pipi ia ta haurola ia usu tato fono e peila stulanga wa pena ele i malia ia i la fionga le palimia fifilia. Ona o lesi la fia e la fionga fia me. O le sui whau popo le nau mai sunga tu la epa. O uma na whai ele. O uma na whai ele unga whamsinonga. E solo ia ma wha le a ngaina. O le lola po anis. A whai nei la, pa whai tainga. A whai nei la na wha pea e whai e la fionga sa whapito le fina ngalo tu la epa. Ie. O sori tu la fono. That's contempt of court. Yeah. Ia la Natali la fionga a via mele ai le se va pena. Ona toe fa pe mai le vaenga, lisi vaenga o le whamtalanga whatau tō le fionga le sa whapito. O lo fa pe mai, ia a whaila e tu le pale, a whaila e te le malia lau fionga fia me. Ia ta whatatali la se i mai a le tangi o le pālota le whanga solo. Ma se i whaip ia by election, pālota light. Ia na whatau sui alo le o le whono. A o mo le teimi nei, o le hau tū mau pēr. I le teimi nei o le pale mia tausi, o le malo tausi. Le la whelo inga le fia me. La whelo inga le sa atangi e tono le whamtalanga whatau tō le ala fionga sa whapito le David. Le ala na whina watu ia le tū le lo ia sili le tū la imo le ofiso whainga pālota. E te tauna wha le au ngaina. Tauna te ena le whamtalanga whatau tō. A le ala umanino le tali al whamsinonga le na mai tona na whaiu. Ma tua vai tele le tua inga whina. Poor judgment. Le upunga le mai tona na whaiu. Poor judgment. Mai a mai e malfina ngalo le whamsinonga. E ta tau o na tali le whamsinonga. I le whamtalanga whatau tō le le whionga sa whapito. Le whionga palimia whiwhiria. Kase ko pari. Ina wa watu lo le mele luma. Failo lo ye sidi o e whamsinonga. E te tau ona whale au ngaina, au ala whao ngaina, le whamtalanga tu sosiale a fia mi. Whatau tō, efite. So. Ale ala umanino mai le upu leo te whatau aina le tali al whamsinonga. Poor judgment. Mutua vai tele nei me fina. Ma o le sa whao ngai la vai whamsinonga. Mai na o le pau lea o le whamauninga, le evidence. Sa iluma o le whamsinonga lea sa toe. Lea lau au mai nei la le toe whaamanino. E ui lava sa whai ma le popoe. Le ngā ruenga le whamsinonga tau sanga pili. Pe a whai tau ia i le whai. O na lafu e sa le whamsinonga tau sanga pili. O le e whesilingia lava le whamsinonga. Pe i eise lato tiute. Wha le tū la whono. E ma whai ena lato to e tango fia. Le whai unga le umana whai. E ma tua le whai unga le pili. It's final. Yeah. E le ma whai ona toi lo te, se si whamsinonga.
Ai o le sila le whamsinonga pili le sa o mai tono le whaiunga. I le tūlanga le mautonu. Mau avatu foi la whamauninga. Wale na avatu umai la fionga sa whapito whamauninga i interview sa le sunga tula epa, ma le suitai tai o le chapipi, ma nisi o le chapipi. La foi la usi le fia whamsinonga. E matuha ese a le tūlanga le anga i eile. Le malam anga le o ila tau ia. Au mai lo le whaiunga le whamsinonga le toe whamaninonga le na whaiunga. Ma whaapea mai ai. Ele ai se fai unga le whamsinonga a pili o le aso lua iuni lua afe lua tasi. O au mai ai se tuu whaafea ngai. O le mta upu whasul whaapui pui tasi pui pui a. Ma le mta upu lima sfuru lua o le whaamai. Man tua voi la tui. O le mta upu whasul whaapui pui tasi pui pui a o le whaamai. Le sa uai le se furu pasene. E te tauna ia suita mai tai. E le tauna i titi for furu pasene suita mai tai. O le mta upu whasul whaana pui tasi pui pui a. Le uwa pia mai whamsinonga o pili i la so lua iuni. E te tau ana ono. A o le mta upu lima lua o le whaamai. Lea sa uai le malusianga. I le te tau ai ona usuia le fono le palemene. I to tonu le fase furu lima aso. Mai le aso na mai ai le whainga palo tawa o le atunu. General election. Peila o mta upu na lua le whaamai. Le sa whama mafa mai e le whaiunga. E leo i ai se tuu whaafea ngai. O nei matau. Mai le i foi se upu le whamsinonga pili. Nā ngai le tūlanga lea. Ma toe whamanino mai ai la ia le whamsinonga pili. E leo i ai sana whai unga. O le whaapea mai. E tahao fia. Le usuia o le fono le palemene. Se ia whaamalia ina mua 10% leo tamaita. Le whaatasi lea. Le wha pui tasi pui a. La ufa manino mai e le whaiunga le la soana. I le ise upu whapena le whamsinonga. A mea, e le mawhai ona whaataunu uina le malusi anga o le matau pulima lua o le whaamai tauna usuia le fono. Se ia vanga nai, wa activate, po whaatino, le whasufa. Le whaafarea. E le ise vanga, le ufa manino mai. I le ise ruling whapena le kora whapio. Ai mantua tui, ai sila iai whaatanoanga al taitai le chapipi, ma sui taitai, ma niso le o le lātou nā tatonunga. O le pesena le nausu. O le lātou nā tatonunga. E tā au file fono. Se ia mae o na whaatino, le whaafarea. Lea lau sau nei le. Te whaamanino a tili mai e whaamisinonga a pili. Ma whaapea mai. I le ave eseina o Masa Salonga. Avoidance of the doubt. Mo i la tou o loo au maia pēr le whinaunga, ma le whaaliliunga lea, i le whaatinoina o le 5 tau na whaamalia ina, mua le whawha, e matua se lava. Wrong. Okay. Lea lau spela sao mai e rangzonga pili. Se tele le maulea. Ma whapea mai le pili. O lea wa uma o na whaide whaiunga. E solo ia, ma wha lea o ngā ina, le sui wha upopo tamaitai, le sa tula i mai le chapipi. O lona wingala, o le teritonunga lea e au maipea. O lea lufu luono le chapipi, lufu luono le fast. E se se. O le tūlanga e le tauana ia ima o lea lava sa spela mai. Lufu luono le fast. Lusu lima le chapipi. Leo ma tua sipela mai lava e whapisinonga pili, le tūlanga na nafi. Luas fuluono le fast, luas fulima le chapipi. Ma toe whamanino mai ai la tūlanga le pe noveto. Ua solo ia ma wha lea ngā ina le sui whaupopo. Ma e whaatali la le activating o le mta upu fasu whapui tasi pui a le sui whaupopo. Pe a whai, e ma e a pai election, pālota lai, a whainga pālota lai iti. Ai le whaamalia ina le to ono, o sui tamaitai. Ai a whai lava e ma e a whainga pālota la iti, au tūra i menta mai tai, ma ua maua to ono po o siri atu foi. E le to e mo o mia la... E le te whaungaina la le mele? Le whasu wha. Lea la ua matua a mai manino la vai whamasinonga a pili. I o te o whoala ha ui a hisi whauinga. E ma le tua pari, o le mele lenta whauinga ina le se tā por kalame. Le ua toa sa solo mai, fo i le whaalua le sau o le whaamanga, ale, a fo le... O le maninunga ala o le mea, o le whaafaa, ele ainga I whaamalie le 5 tasi, 5 tasi, whaamalie mua le 5 lua, la 5 lua, usur fono Samoa. O le wha tasi pui fia, e whakoa whai,
Pe a uma whamasinonga lai whai. Palota lai. Mani palota lai te muri mai ai. Pe a whai e umane. E le mawale ono o tamaitai. Whawinga ina na whamasinonga. E le whatalia foi le usui al fono. E le whatalia le usui al E le fono. whatalia le usui al fono. Se ia whaamalia mo mua pui tasi pui ia. Wa te tonunga na o lea mai e le HRPP. Se i longa lava e atoa le se furu pasene. Wa ta usul fono. A lea lau whai mai le whamasinonga. E se. Vai la pari. La toi fo ila tu le mele na fa mar mai le ala ina fatu la utala. Pe le la pe le mengi o lo ia. Toi fo ila tu le tana no nga fie mema. Tengo to mate par mi mo tu le pa. Le na suggest e tu le pa. Te mari. Fa popular tu te mai te le ta to ta lu fu no ta to wo. O le o ma vo fa. Le vo lo ko fo me. Ele ar kai min ngal lo yes fa fa. E ha se o e. O le lu fu no le pese o e. Wo fa le ngai ne le fa. Pe le mele le o ma fo ona o mi fina ngone. E sa o lele o sa no. O le tiute na o le loia sili al malo. O le wha manino o le wha iunga le wha msinonga. I le malo tausi. A whaila o lea sa whaidi whilo inga lea tali tonu le taitai o le chapipi sunga tuila e pa. E wha o ngā pere sui tamaitai le usolo ia. Matuhale tala whengai. Ai sa wa an I ele fionga te mai te parmia. Wa la ve fa tase o Usoli umana tu la contempt. E se si mar fa un na fa msino te fianga I sa no. E le pio le tulanga na to e family no. Mai a uia. Wa ta ua fo ile to ina tu ele fast. O le mata upule. Le wa te tonu le family no ngapili. E te tau ona toe. Revisit lana fa unga sa fa ile so lua yuni. Ma toe fa manino. Okay. Asi sila foi al feminino ngale na feminino. Ele ia mas me fa popo. Yeah. Po se mento ese. Yeah. Na le pau al me o le toi tau feminino. Ma pi tau tala la titi ele ele feminino. Mama modi mai le ngana fingo fie. Mana ngana tu sa ni manino. Ai me se al me le o tu mai sa o e o lo tari tonu ele ma fai ona usuia le fono. Se ia a tos full percent. Ese se. Na o fai mai sa o al famsino ngaturanga na. Malo fa aftai. Ole kero fiskamaro longa o si ka ku se ko ka sa. Vai tatu fa sa lo fa pisi le atari mai. Ya ona to fa wa tu le tatu va un nei ta we'll be right back. Maya. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000.
happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Ile toe whao au le mai moanga le tātua tinu ule matanonga ma le sunga le pari tele le nei tae au whamanino le lawa mai anu whamanino atu le tūlanga le ai ile whae unga le whamsilunga le whae toe whamanino ai le mea ngai whaalonga me umakana ngā kuai pasi le luma le vaenga na pari o le i ungo whamsilunga i tangia na whaolu i paloto ke lole se whae tuala tala le pari ie ona mata leo lau forasão. Tu fesiri pelo mafofau. Ole ale mea. Pena pe fa fea ona I loa e fionga I fa amasino. Le mole fa tosina. Wa ku kupe. Fa ye mal fa makalanga. Ya. Ale fa ye lo vai langa wa fa inga lo vai. O le kupe lau ua vele whaingola o le mangu o le vai. E lima se lau. Fua e ko inga ngasau whamai e kia au tui. Mea sau kupe so ka pāse se. A le whea paroka. O tangolo tu se furu tāla to ia. E lo pāse se le. Te alu e. I always wonder. Pe whawhewhea ona I loa e le whamasino. O le lima se lau le o vea I kamasi e whaironga vai leo wa whai. Mara te furu ka langa o vele ko inga e pāse se. Pe wa whenga ino le whamsingo. O le lima sa lau lea, o le whako singa le mele ue whaia. Fua le te furu ka la lea, e le te whako singa. I always wonder, pe le whawhewhea o na judge le whamsino. Ma tosi le leina, tui, o le lima se lau lea ngāwe. Se o ngai ke pride pinga le ngaka. O le te furu ta la le na vele toina, e le se pride le mele ngā. I always wonder. Mana ia le lafsi tu mai sa o le lo sau nang tulanga na wa le wa manino mai nei le wa mai ana fai unga le fam sinonga maulunga e nisi o tangi e faia sa fa wa su suenga ese mai fam sinonga I to tala mai tua mai ile mai tau ile au te lenga o fai unga le fam sinonga maulunga I mta upu e fa le u fai unga pe o me le tvesili mai tui pe o tu yen sa fa ta u el fa sinonga o le taimi sa fa tino ai fa tosina o le afa inga o le tupe sa tu inatu o le nofoanga ma upu sa fa okay man tuala ile standard of proof por tulanga mawalunga le tau na fa malia ina e ta tau ona watu le fina unga le tūtal sanga po le pitisina ina ia wha malia ina le wha amsinonga. A mea ua soli tū la whono. Beyond reasonable doubt. Ia whai se tūlanga e au noa mani maa salonga. Okay. E tau lana reach le standard nga. Ona wha malia ina le wha amsinonga. Sa wha moe la le wha amsinonga. I mōri mau. E peia o mori mau wa le fa moe nga ato o mta upu ia. Mori mau ia tu fofonga. Le ngata le umana fai mori mau fa tauto. Ai toi a pia le tangata le sa fai le mori mau fa tauto I lumo le famsinonga. E sue. Sue e tu famsinonga ia ma mai fo infisili le famsinonga. O na la fa moe ia le famsinonga. E maua mai ina le tūlanga tonu e tau na iai. Wa le ala o tato mai tau ina atu. E iai ia morianga wa fa maunia e foi morianga e le fa maunia le o manino mai le mata upu le fa sale anga no mela lua le fionga ia nga to le fa ana ma le fionga ia mangile e le o fa maunia uma ia morianga le ala to tu lai mai le fionga mangile o le mata upu le sanganga no mela lua le o fa maunia uma morianga fa morianga o le tu na sanga fa maunia ma molianga le tu na te ia le foi sa to faila na ia ka competition sa fa pena voi la mta upule ana numero tolu ana lo fi numero tolu le wo fa le nga ina molianga ia na fa tau le ila fionga ile to fa anga siat ai fa maunia molianga ia fa tau to fa il fa pena voi la ia sa le nga numero tas fa le nga ina molianga ia fa sa nga ile fionga ia pule ai
Ai whaamaunia mo lianga in whaasanga le fionga fuara. Ai sila la i le loloto o le sairi linga le whaamasinonga. O i tūta ua nā sanga i eile. Man tua foi la lor tula fono venga palota lua fesuruiva. E tolu ava enga tau o na whaamalia ina i le whaamasinonga. O na whaamaunia lola ia. Ni whainga tau valea po corrupt practices. Whaamaunia ilo ina so tula fono. O le mua o le tūlanga foi lea o pali. A waru tui whaile palota. A fe me o yo pali. Ia ole molianga mua, ole molianga lona lu, ole bribery. Le va sa mo ino whainga whaoloa taua. Tūlanga la nai tupe ie ave ale o le tangata sui tau vā, o lai ave se tangata palota, po lai ave se on behalf o le sui tau vā. Ma le treating, whainga whaatosina, le tūlanga i tau mawhitanga o whaafiafianga, tūlanga, mesel tūlanga foi le molinga i whalpalota, tūlanga wapena, sa umaila. Peila o vaenga nei tolu le tūla fono whainga palota lua sui. A whaamalia ina le whamsinong, ona whaamaunia na ia. O vaenga uma foi lana, le na watu i tangi o palota. Le ala o sau nei le perva te tainga la o le tasiom ta upu le sa o whaitau wain. Na watu le tangata palota, na alu le sui tau wā. Ma tālo sanga le sui tau wā. Au mai sau se leni na se i whaieila ua si singa. O lea sa, le whamani nonga la a le whamasinonga. O le tūlanga na, e le o se whaato sina le tūlanga le na. E le o se bribery. Ona o lea sa e alu le sui tau wā, e te tālo sanga mo se fesoasoani. Lea sa au mai e le sui tau wā le tupe. E fesoasoani ai mo la ua si singa. A fai foi la na e alu e tālo sanga se fesoasoani. Pewele ta inga, na e alu e tālo sanga fesoasoani po sau pasese. E te sau mai ei, pe te sau mai ei vevoi. I pua, i salolonga. Lona winga la, o le fua al whamasinonga, a te lere tupe ave, pe luas futa la, o le pasese. I le whawinganga la, e leo se bribery. Ai a whaina alu watu tanga te tālo sanga se pasese, le sau mai pua i salolonga, ai tu ia sui tau vale ave tala. Ola, sorry. O lava la na ta ua toi vam sinonga. O ne la na ta o fato sina. O si sina la le seseng. I see. Per tulang. Ia ma upu na fai de taimi. A fai na ela tu ta sanga so soani i se sui tau va, e va pe me sui tau va. Ia va tu pe tau tua nama o el palota. Ia palota ma ia. O lava le tala na sui tau va. E fa mauni ai le pipe. Le ta ua o fe lafo inga ma whamtalanga i e whai, i le teimin a vere tupe. Mea nā le whata ua mai whai unga. Ai a whai ana e latu tarsanga mo se soani a mea sui tau wā tupe a o e au noa ma se tala wapena. E leo se prepi la mea ngā. Leo wha madina ma sinonga. O lea se a tarsanga ma se soani, fe soani mai sui tau wā. E le ila ele, pe o isi nā tangi sa watu. E o foi la ele, o lise tūlanga tui o lea na umai tau ina ni whai unga i. Ai me se fa iunga le ana numero ana lo fi numero tolu male fa iunga sa lenga mo le sa ta uai le road show le al fast le sa si mai tau ina uma le atu no le fa so longo campaign al fast i tu malo manu tua o leo fa pe mai le lang tasia uma fa iunga leo fa pe mai fa iunga fa msino o le taimi sa fa tino ina le road show o lai fa tu la fono ono lansa fa tino i tua mai de taimi e fa sa into fin campaign ono winga la o le taimi le sa lo le road show al fast tu sai ma le fa ma ta tonu ngal fam sinonga o lai fa tu la fono la liko o mai lo tu la ngai me io tu pe ya sa ave le fast i le taimi o avo felo inga man tu le sa ta to mata uma to ngal tv sa fai ava nu io tu la masani la masani ma le fe o le fa sanga inga le atu ia pe ole avol filo inga ole anga nu pito silina na mau me masani ele atu ole ana na vai mai vam sinonga ole tupele sa ave ele fast ile tulanga ile ava o tulanga na fale anga nu mai leo se fato sina ele o se prepil melna o la sa ave ile tulanga fa alo mai fa alo atu leva be mai vam sinonga ole fa alo le Samoa ua lau loe le lau langi atoa. O le tū malananga. O le whaalo alo atu,
whaaloa mai. E o foi la me le sa ta uai tu pe le road show wale le fast. Le sa ave maftanga tina. Le no me le fast. O le maftanga tina. Sa fai le tausinga. Yeah. Tausinga mai le haso. O le maftanga tina sa te o le fale. Yeah. Le venue. O le maftanga tina sa su ia ula. E fa ulai. Iso le mea masani. E le ke ia o mai ia mea. E ka kan kapenga. Tani ngam o le mea masani. Le ala na watu e lisi suitauwa. O le tupela le sa ave e le suitauwa le na ave le fast i le maftanga tina. That's primary. A le fa mai le fa masidong. E le o se primary tulanga na. O se mea alofa. E tali ai, ma tau ai. Ia ula ia. Tapenanga ia. Tapenanga ia sa fai. O le veni, o mea ai. Ma sila foi la tupe sa ave. It's a reasonable amount of money. Yeah. Pe lima se la wena sa ave. Ili a veces full wafe. Yeah. Pe se fia. Le amount ala le wa determine de mea. Pe no ta ua. A fai foi la na ave se a fai foi la na ave le tupe ale fast. Ile maftanga tina ma follow to ai maseta. Tau tua na ta ko sui le wa. Tau tua na le palo. O to umai tina. Palo tau mai mo to ina le. Wa lava ma to le na. Fa mau ni ai. O se fainga fa to sin. Man tu mele tu la fono. O le bribery ma le tweeting. A vai e fa amalia ina le fa msinonga o se fainga sa fa to sin na se tangata palo ta ina ia palo ta mai ata ita. O tulanga na tau na ia. I see. O le ala o mai tau atu i foi. Ile wa pe o le tasi ile maenga o le te vai atu. O le anga ia petition. Yep. O le road show le fast. A le o sau fai unga ia sa lenga numero tasi ma ana lofi numero to. O mea uma ia na fai le fast. Ile lato road show. It's all legal. Te mire na fai ai, ma ma fanga le na fai ai. E o foi la ele i fam talanga sa fai. Yeah. Ele o ia se fam talanga e tawa na wai tanga ta palota. Yeah. E pe o le tulanga le sa menino. Paul mele sa o le fast lato road show. O le fa la wilo ina o le lato anava tau. Yeah. Ma fa la wilo le lato sui. Ale fast. Le o fa moe moe. E tau va mo na tu malo. Ele o iai ni fa upunga. A me o tau wa nau tanga ta palota. Yeah. Ele o iai fo ini fa maoninga. O tupe ia sa avele. Ava o tupe ia sa avele maftanga tina. E tau wa nau e tanga ta palota. Ele o fa maoni o matula. Ma le ala o fa mai fa ngona no. It's all legal. Ma lia le wo la forasanga le tulanga le pari. Le sile me na paso ya lo tama fo fa o te tonu ele mai mo mele tunu. Fe tosi ai le fam sinonga. Le tu maleanga ma sanya sa mo pe a fe alo loa. I fa alo longa ye famna. Male me wo fai on ole fa tawa na wino le palota. I always wonder po fe ko selling ol me pa ole la wa manino. I fai unga i wa saune. O le te mile na fai ai. O la ligo lava. Male amount. Ma upu na fai. O inale. Determine. I see. E se sila vai lati. O lasa au mai e fai unga umai. Nisi fai unga tuai al fam sinonga. Na fai fo i matau wa pe nei. E tutusa le lei facts me wa pena. Le sa au mai e. E lima ta ita ina i le fam sinonga. I le taimi nei. Mai fai unga tuai sa iai. Wai le se taimi mua le o fai e ni tangi o palota i le fam sinonga. O lona winga la. Ele o alo ese al fam sinonga e fai se mea fou. La so solo ai le mea. La so solo i fai unga tuai. La so solo ai ana fa. Ai me se o le family e no le o le tula fono. Wa e ta ua i o le mea le o le amount. Yeah. La fa ingo le tupe e te tu ua le tangata. E determine ele amount le mafu anga se ave ai. Wa lea la uwa mene. Te pe o le sim ta upu lea. E afeta la li sinu ua. E afeta la li sinu. Fai mai le tu na tangi. O le whaatosina le mea na. E sau le tali al whamsinonga. E leo se whaatosina. A fua iai. O le sinu. E afe se lau tangata palota. O le sinu. E iwa se lau mo tupu tangata palota. E whaafe fea lana whaatosoa le nata i afe tangata palota uma. Le taun whai o le pea no whai atua. Le standard of proof. You have to prove beyond reasonable doubt. O le si mata upu pali i.
tala ai lau mai tau lau fai tau atu le whaeunga na whai. O le taimi le tu ar tangata i lungo o le whata e whaila na mori mau. Wa tau mai a tau. O le mea la et no fo i lumo le whaamasinonga le taimi le nei. Lumo kionga i rintu ma te whaamasinonga. O le mori mau tustusia le tangata le watu urunga e. O le mea la le a mei sari keisi le a whasaleanga numera rua. Salpe au whao ngai nilo whaperitani e fo le credibility. O le credibility o le tangata mori mau. Meaning, lau whaamkana kuskusia. Ia ku kosa le o peselenga kusi. Ma le pesele la le kakui o la arvesiria la ku ea kari according ni bene. Wala ngal mena lo timtira nei le atelenga o titiro whaamasinonga. E ki kira ku whaamasingo le kuskusia. Sorry, se le whaamakalanga la wafai. But the same line of questions le kadi ni bene. Ola sina me tau ala te tilo le ungal na. Sao leilo sao nanga tui. Mai pēr no tau e la matanga. O mori mau. Tangata mori mau. O le fatu na o to inga matau whapea. O i nai fua ai le whai ungal whamisinonga le wha maunia ma le wha maunia. O mori mau. Ma le mena sa tu lai mai tui. O le ese o whamtalanga o laito tonu le mori mau wha tau toa tangata lea. Ese la na mori mau lea o fai taimele o le suesu enga le whamasinonga. Yeah. Lea sa tango le foi sa o ai le sa unanga anisi o fai unga ia le whamasinonga. Lea sa tu ina mai ai. I le ta tau ai ona wha sa moa affidavit. Mo le mau wha tau tō. Tau na wha sa moa. Mantua foi. O lau mo le mau wha tau tō. Lea te tau tō ai. Ma e saini ai. O whamtalanga o malai tonu. O whamtalanga oi. Yeah. Au. Ilo so whamtalanga sis. Lela e saini ai. E o foi la te mile la su e oi wai tu tono le tamai pusa foi le su e oi. E fa tau tō foi la oi. A faila ia se fete na inga i lau mori mautu fofonga. Ma lau mori mautu stusia le iei. E ono mori ai la oi tau tō pepero. Yeah. Ti jila lai i tua pata tua nei mea. E uma ai toia afia toi matangata mori mau. Ana te lela afia ngata mori mau. A fa pe tu. Lela na fa met fam sinonga. Ha mole. Le la tu le lipoti le la ave le fong vetalai male sila ia fai se swing o tu la fono. Ina ia fa sa mo uma affidavit ia va tu lunga le. O le telo isi nanu ia ma fa peltani e tonu affidavit. Ele mala mai na tangata ye o te mori mau. Yeah. O le mena o tu la i mai lo fa vitau. Ese a fam talanga fa tau tole fa mawina. Ese fam talanga ia wa va tu te mo so. Desa tu la i mai ia na isi fe ese inga tonu le. Te mo fam sino. Le sa o elo sa no. Wa ngalo ele tangata mori mau o lana wha mana tu susia. La tiro sa o ele wha masino ele teimi le tua e lunga e whaile mori mau. Ia ole mea fo e sila na tau. Si kawa kua ile mele ile tu la fono whainga palota. Tu la fono whainga palota. Rest assured. Levo o umar ni palota. E ta tau fo ona to e tiro le teu ngore tu la fono whainga palota. Langa o le soli ya. Le tu la fono le nei. O isi wa sao ai, o isi ele o sao ai de melea. Ia male mela le wa malo ne le sui. A le sui le lona lua. Ele kai afa paloka. Ele ma fainga e kangi, even donga e loa. Or kakala malo. O kare ku fanga ku pelenga fai. A wale ma fai ona e tangi. Ona ele tai afa palo tartanga le palo tai. Ole si la bal. E ku fa wala le soni kor kula. Pe yo le e sa o le to fa palo man tu avo. A sila i tu la fono ai al parlamento. Tasi nei tu la fono. Tele na fai swing al telo tai. Tu la fono yo fai nga palota. O le mafuanga tui, o le maea o le fai nga palota wao. Ia fai komisio su. O komisio su e la le na e fa na uma ye swing o tu la fono. Nya la to fautuanga. Ia ma fai ai lava swing o tu la fono. Tasi la le maenga. Sa ngai tele ai tu la fono nei. Tulanga la ia o fatosina. Whainga whaaloa ina iau ane i tula i meni whainga tau walea. Corrupt practices.
Lea la le nau ta inga. Ina ia tu I lunga ia whaasalanga. Ia aua ia matua I aua ni toi whaia ni whainga whapea. Le nau ta inga na o le tulafono. A lea wa tato wawai. O le alu I lunga o le marusi anga o le tulafono. O le alu fo inga I lunga o mata upu whainga paro. Le o tato wai ai. Lua se fulu walu tangi. Tau tia. Ole whainga palota le umane lua wherua tasi. What defeat a toa le purpose. O le tulafono whainga palota lua whesuiva. Ia aua ni toi whaia ni meo whatosina. Le tino mai temine. Ai si sila fo ila. I le mai tau atu iai. Wa avea le tūlanga lea I le tele o nei mau ai inga ma nei mau vaenga e mai le tulafono. E pe wa atili aina corrupted I a tangata. Ai mai se sui tau va. Mantua. E iai le tulafono. A le mau le tangata lona lua le afa. Pol mele na e sau noa mai ai. E le mawhaina whai se tangi. Se vanga na ua mau le afa o palota. I le mai tau le whainga palota le na umatu nei. O lisi na vaenga sa nga I eisu I tau va. Tua I fuli ai whai campaign la tau ia mal whaatosina. Ina ia ua ni mau le afa. Ia ua ni whai se tangi. A le whesili la le tu lai mai tui. O whea lai vase ai le hami o tonu. A wa le wha moe moe ana o nei me o tulafono ma le wha masinonga. O le whaatino o le hami o tonu. A whai nei la sa matua I whai ata whaatosina. Ai le maua e le lona lua le afa. A le tate I loa o le matua sori tulafono. Whea lai. Whea lai wha masenga ina tūlanga. Al mea na e tā ua I lava le toi sila I nei tulafono. Ma tūlanga o lo tutupu mai ai. Wa e mo ia. O le wha moe moe ngai o le tulafono mo se mea le lei. Ina ia whanau mai se mea le lei. A leo tato wawai. O le al mea le whanau mai. O le wha te leino o tangi I palota o tūlanga wapena. Lus fulu walu. O le ulo e taimi nei o se tūlanga wape tangi o palota o lus fulu walu. Mai taunto e sila I tulafono. Pese pasalo le si mere lo ke kuri maka ia ngir whainga malo faure la sau ngi. A wa le pese ale o kou fast le whaingi. Mo swinga. Kasi le me lo ke kuri maka ia ngir fast. Ala swinga la ko whaia I me le. Salo swinga makale mo mo kau ngino mo. Awangi ko me swinga o pa lo ko pa. E mai ko ngofo commission. No sawa la tala. Awangi ko me swinga o pa lo ka pa. E mai ko ngofo commission. I think o I tonu e ta tau o na avele wha mua. Ia I la tau o la tau whaiwalo whirima o le te pena ino tu la whono. Tonu. Be independent. Awangi koe mangi corrupt candidates. Ngau o le pa loka pa. E mai koe meni komisi rea. Awai koe whaifo e la ko inga ia pengi fiki e lava. Ngā o se vaenga. A lenga mai. A mai te mawhana o lea tunu ua fwoi mai whafo o iel to mai menei, malama menei. A kongu o le swinga nga, karo sia si paloka, e le koe lua fuluwaru. A wa a kakalu e per mele, a kausanga la lea, se lau lua fuluwaru kangi e la whaangini. Tole palo. Nā tau whino ana. E sao le lei. Wa a fuala ia I lusu valu le ue. O watu ma le 5% o tu malo whapalota. Lea tali umai ungo whamasino. So lea ua le wale upumonia. Ua le whaia e tangata pālota le whai unga mo le lato sui. A ua whaia le whamasino. Kongua. Ma e mo ia o tūlanga i le whamasino le whai o whai unga pe atangia. Pati lau te tonunga. Ele o se tūlanga le le. Ele o le nganga nā le whamasino. Ma ele o le nganga whaina o le whamasino ma tūla whanu. Whai e tangata pālota le lato filfilinga mo se lato sui tau wā. Ma lato sui filfilia e tū lai mai mo lato I tū malo. E lo sisi ha mea. Al tūlanga la leu vai atu le lusu wadu lea. O le la whai mai ele whamasinonga le whai unga. O lato sui. Te fita to le perspe. E se tūlanga e tau whamarino I lau sa nonga pari au le I tau nunga ta whatonanga ni tae. Ai whaftai paule tūlanga whaftai tele lau tofa palauli. Tā ua nei po kalame. Ami se le mo mai fo ile tele o feedback mai le pa ia male malo so tato atu no ile fa fie ina fo o ila to ile po kala mele ti live ia mo le toile nganga fa ftai no le taua fo ne po kala mi ia mai pe ia na manino fo I saunanga fo ia taita I olo ia nei o le tato atu no ia tato mo pe on sai e uia o le tato te loam tato malam lam o le tulanga fo ina le uma pusa on sai
ua a mata foʻi na saule le lavā latou ia talitali nei ia mafananau mai ai nisi tulaga lē manuia e vatu pea le tualalo ia tatou talitalia pea lupe o maunu o lea ua tatou vai atu lea ua vai foliga mai o lea ua iva mataupu ia uma le faamasinoga lea ua manino mai ia tasi le tumālo le latoe alo le latou faiga palota ia lea tatou te faatalitalilisi sefuluiva ia mataupu ia lologauiga se meo faiuga o kuso ua le vai e tolu a mataupu o le faamasinoga suʻesuʻe le vai aso lologauiga la avapea la e alu e a le faamasinoga i le latou galuega lea ia vavai se faiuga o kuso e uma ai tulaga pena ae mese ai la le tulaga o ni pai i le kisi loloiga tatou te vavaai a o ke topa po novema ia o le a tino mai ai ai o le tulaga lava ia e tatauna ia e tusa ai ma le faamaninoga a le faamasinoga apili lena mai anafi ua tauna usuia le fono le le tofeatuani lau sili ua tauna usuia faiuga lau sau nei e leise me toe taufia le suina o le fono o Samoa e ui foi la lea tatou te faatalitali i le faiuga foi le foga i le asogafua i le faaletulafono o le faatautoga le sa fai le fast ai loʻu atu le tonuga i le temi nei ua tauna usuia le fono o le ale a faina i le suina o le fono o Samoa o le tulaga i le faiuga le le asogafua ma le si me leu tatau mai tau le tatau fatua le si ofisila o le iuga tauna ua tauna usu le fono ua kau faiskaka o kalalukupe o le ngei o le a ua kia le afarakausaga o le a le si pedi oko faaletupe a o lenei a le fono le tatou palemene faia tonu ma faamaonia tala o le tupe a le atunuu taua ia o le tulaga lea ua e toe laga mai tui tala o le tupe ma le tua foi o le asofia nei so luaiva luaiva lenei ia taeao uma le tausaga faletupe nei oka ua o le tausaga faletupe nei lua afe lua tasi mai le aso muamua le aso muamua o iulai lua afe lua sefulu i le aso tolu sefulu o iuni lua afe lua tasi taeao la uma lona uiga la today's the 26 isn't it 26 yeah 27 28 ia e mai al verso 4 o lona uiga la o le mea mautinoa ala e uma lo le taimi lea sa ua matua foʻi ia le talo le tupe o le tulafono o le tulafono e pasia e le palemene ma e leai ia se isi vaega o le tafitolu po o le executive po o le judiciary e latou te pasia le talo le tupe e pasi e le palemene ona o le tulafono ma e tutusa lei le process o le faatalanoina o le talo le tupe ma le faatalanoina o tulafono i tonu o le palemene o le matafaioi lena le palemene tafaioi patino na le palemene a le upumona le lei se palemene e lē faia ni tagata e lē faia se vaega o tagata e lē faia se vaega e fai e le palemene ma pasia le palemene a fai la te ua alualu ai te ua pasi pe pasi e le caretaker government le talo le tupe le temi nei o le upumonia e soli tulafono soli faamae mai ai la le polega i le faaogāina la o tupe ia la pasia pe avape fai se fulaga vaapena i le tauvavaai atu ia i le faagasologa e pasia se tulaga vaapena e soli tulafono le faaogāga o tupe ia ma fua na soli tulafono ona e leʻi pasia mai i le tulaga e tauna o le palemene leʻi faatagā e le palemene leʻi faatagā e le palemene le tulaga e tauna ai o le polega na ia a uma nei la le tala lenei ia talofa pe vafefea ona faagaioi lesi i fuafuaga le atunuu ae mantua foi la atui mantua mea i o talo le tupe pe a faatalanoina e au mai ai saunoaga sui faipule i manaʻoga o latou tumālo e faatupe me le talo le tupe o lona uiga o le tala a le tupe mo le atunuu atoa e leo se le au ala mai manaʻoga o le tumālo mai latou sui faipule ia lea lei faatinoa le tulaga ai wo tele ni manaʻoga o tumālo e tauna faaleu mai e faatupe le tala faatupe fou ai le se mea faatinoa o tulana e tauna faatāua ai aua le tuliloa lava le manu o le tagata ia ae vaai le atunuu vaai tagata anuu ma vaai le tele o le aafiaga le lai ai le lauma le tausaga valatupe faafeaga togi tagata faigaluega faafeana faina tulaga vepega ua faauau pe le togi o tagata faigaluega i se mea sa fai e le caretaker e soli tulafono o totogi o tagata faigaluega tona talo le tupe e faamaonia ma pasia mai e le palemene lona uiga la
Ave nei la fa wa per tu langa le. Na o me sori tu la fono me ia la tatu wa anga ia tu. Ko lu ngau ia fa pe. E pe la tu langa na tu. Ia ai after tele le wa lam nam fai wa tapo kala. Ia a tu no fu ia. Tu mo si sia noise. Da tu fe lo ia. Ia va malulu tu pa ia malu le tu no. Na foi sa tu va fonga mai stam fa ia tu. Ia. O le nganga lava le na ia ai tar sia ia mo wai se malam na anga. A walo tu fa fonga mai. Ia manu ia tele fo ile anga ia tu le. Sa patia tayau. Malo fa tai lo sunga pari. Fai sin malo longa tatu proclaim tari mai o le fatta no fai o le fiafi mo le fionga le telefono le vanga fa fire fast. We'll be right back right after this. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold! Congratulations, 2,010,000. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa. They've been amazing to work with. Talo falau li malo le sifua monu ia lo fionga le telefono le vanga fa fire fast malo le falau. Ia talo falava palau li le vai ngole aso ia fa tai le tua wa tato tonu mai le vai ngole tai ona li ngulua. E ele te tunungo lo mvia la fionga me se foi le sila mai mo al tato wa tunu le. Ne foi vai ngole tai fo. Malo se fua. Lauli e lua nai mata opu o manatu o te turi a puai la o fionga se e mai se fa maninonga. Al mata momua o le usa fa malmanga ale korva pio le melenga ngumi li pinge fa ngoia fa penga ngumi li pinge o esel pese o ko esel pese ale korva pio pat se temo no o le mata puna al momua lauri o le wa ngina lo suafa o lo otua i ai o ele mafuanga le mata o por tai no le va matua opo male survey le fuinga fanua o niso afio anga o lo tu malo lauri se ko fa mangingo mele vai angela ngana fo fa sanga ku le tusi o le na ave le tusi tu na e pe observer fa sa o le mata opum le ma o lo angina mo lo swafa a o le ala lo fa mani no ngol mata opum ia fa tai tu I mo le nei fo mata fo ia mai le fo ia tu inga fa matalanga fa pe nei temi o le fo wa esel nota le o sa wele a tuinga. Ya, well o wata masani fo ile tau mango mene walu. Ya, wale la va pese na, ole fa i fino.
Ia leo mana ne sui se spese. Ia mo le ava lava mal fa alo le sila mai mo ala tunu. E le ai se me o tupu si o mato i tu malo le o tua ia nei fa malulu tu lava sa moa. E lua tua inga le o sau e fa pea o agua toso ai le fai unga o le fuaina o le ele. O le memo mua sa moa e le ai se me fa pea na o lo wa fianga i tulanga o lo toso ai le fuaina o le ele. Peon si fia sa moa o tulanga tau ele ele se me fa ingo fie. O se mata o e fuli fa la o mamafa. A umi le taimi e fai ele to fa. A fai e umi, a sala ina umi. Le anga le fai ingo fie le sa ilinga o le tulanga atua oi o mesa i tua oi fa vai. Nu mafio anga. E tai o nei tau telefo. E o tutupu mai foi tupu langa o manatuala atou. Wa ese le fai fa vai. Ese le mele o manatuala atou e fai temi nei. Ma o mena nei na tupu ai mele le. E o mai le so. O le fa pupunga la le tala. O umana fai le matou fam sinonga. Io ma wa saule un fam sinonga. O le tua oi le la tos. A Silvia foi tui o le nei tu malo se tasi tu malo sili ona te leo na ele le atunu. Mai whangai e sa ia tau ia opo. Tini ia sau. E lela loi fo le fitu su wafe eka. Le te leo ele nei i mātou tino no fwai. I le tu malo. Ma o tau mwhaila le tu langana o le tua oi. Ia oi nale na mafuai o na whai whinaunga wa umi. Mai o le tau sanga no fwai inga le na umatu nei. Na whai ue wha sinonga muri le lua fe sufa. Na mai ai le wha sinonga. Wa tau na fuwa tua oi. O fufuanga o le nei whai unga i le tau toi wha lawe lawe ses. Peita. Ia o lo wha udi to pea si o mato nu ia opa. Ona ia nei tangata la e peto tasi peto rua lai e tolo fia to fa. O le la wasau nei le unga muri nei fam sino. E le tau to fa bela vese. Ia o te wo vai atu. Wasau le solo fa ni tu ale mato pito nu ia o. Ia male sui tamai tai fo ile na mau mai. Wa moli tu au lunga le official pale mia man tanga venga o. O le tu poile fa fitau. Ia na ami mai le o au. Ia ma se mato fo pito nu isa sina te ma te o atu. O le atonu le mele to ai tau. Ia mato atu lunga o fai atu le ia tu le. Tu le. E le mafua anga le to al tau o mato. O le mato te fa tali le matanga luenga. Po a fea fu ai mato tua oi. A le na mamori le nei. O le fa tau ma pito nu itai i le tui masasina mawhangai. Io na fa tonu ai le fionga le tai o le malo le fua ngā whanua wa la toni le sa to an tau. Ia wa umana pasi ele minista ma ave le cabinet. E fua rotua oi. A o lunga la whatinonga o le watu o le tanga venga e fua rotua oi. Ia ifo a opo wharvela. Watu wai ai la inana tau mawhaila ngā ruenga le au fua whanua le malo. E whatino na ngā ruenga. A wa umana pasi le kabineta. O umana pasi alo ia le minista. E fai fuafuanga i tua oi la nei o nu. Pei fo le penena fua el tua oi ia tua. E fa pena fo ila le matou tua oi sa la fai. Ia o te i nei le. Ele vai asa le nei. O vai atu. Wa sau le tusi. Wa tu wai mai ai o au leo mafuai na tuai o na fua le whanua. Sau e lama le me whaupo. Oa, o lea au te tā wha sori tu la whanoina le vau. Tui e matu i ale tua inga lea. E le ai se me tasi e tā wha sotu la whanoina. O la ai ali o fisa o le si o manga i savai, ma le fōlesi savai, o lato mta whaioi o le oiva ai po sa o po sangatonu me ia po o tā wha sotu la whanoina le vau. E le se ngā luenga e whai ngungu, dati si le fia tui, e ele iri pa ure la au tipi, e le se ngā luenga e whai whapumo mo. I se me foi se malai lai foi e pena na. Ia al fores, na te sila fietui. Fai na langa uma tuata ngata pata me tau yasa. E pas ia ta vale MNRI yaso uma. I lumo mato luma fale, e tonu mato ele pe fai ia se singa.
O le ala le mea o le awhai mai o le fua whanana pe fua wha sori tulafa. E leo le mea ea, e ta tauna longo leo leo, ta ofi, o le atu langa iai, ai e mai tau ina tui. Se o tu ngā tele tua ina le wha pēr tā wha sori tulafono. O la au ia e ta tipi e le nuu, o la au o la e whai pē mita malai sene. I la au lawa na e to toe o e planting trees. E le mahokani o le cedar, ma la au ai ale ainga ia le foi. O leo te mori mawatulanga o la foi o la au sa vai. O fa sa o la vale ainga ia. E te e fa tanga la o ena tipi ala au na i tono lofo noa. A o le native forest. E le mawhaida na e whai alanga mena e a fia lalo tu la fono sisio manga. Ai o le tua inga le o sautui. Wa tele ua pei ua whalala. Wa na o sa sina ma opo le whaile ngoi ngā la au le. A o sa vai atoa. O sa vai atoa tui. O la ta la au tangata ia o mana o tipi la to la au. Iwe, a le tua inga le ua sau, ua whapea. Na o mātou le nuu o lea e o mata whaangoi vau. Lea la ua whai e martu la fono lea ua sāla u papa Samoa. Ona lau me le vaa e mai lau papa e fua, e whaatau ia pia. Au lea tina e lava tui, e iai tangata o le lātou lea pisinisi. Ma o le lātou lea o la tanga, o le tipi o la aua tangata, ave la aua tangata ma tutongi, whapena tina e whai ngō whale. I le tau ngō fia o lo mo whai, ina whai whale ma mauta ma lao o ainga. Ia o te ina mai nere tusi, sorry. Ia le e whau tuai. O le hau kai vai mai o au le mo foi e fai o kuai o fuanga o le lele ia le ko fai mai o au ia la vo vai atu a fia mai ma o le fia ngata mai tai pa ni mi o ia o tu ai na fai la na ton ia tui e fa malu lu tu lava Samoa e le sao tawan avatu le tali le e le sao lan sao no nga fa pe o ma fuai na toso ia po o tu langa o tafa ngoi se mea. Ai ua poloka umai lau papa Samoa lai mana o mia tatu tangata. Ia lau papa le tu langa masani. Ia pela nganga na leta o wha mamla matu. Ia ia tu langa o le wha maonia. O tua inga ia ua tu ina mai nei tu malo e mese au nei. De lei lauri, ta mino i le sima tau po le ua manino le matalawai le matau po lea. Le ua mai le whai unga wha malama atiri. A le whaamasinonga o le Court of Appeal Samoa, e whaamanino ai mea ia na e selepese o toula auri ma le fast, e selepese na usu e le zivaanga le HRPP. Aua le leina tūtoi avele mata aupu i te tangata tonu ana le pese, se i whaamanino mai, po le a tonu le usuino le pese. O le ala le whaasa ongo le usuino le pese le lauri i le whaamasinonga ana rila. Tui se wo mantu alta la foi le atatou I whaupunga I me whapenei. O le mele wa ese wa nanu tu laia e nofol palam. O le la ua. Wa uma mai le unga le Court of Appeal. A mai le whai unga whamsino. E na mai lo leta ati e rungo le lau lea ai whaiwhinaunga. Po wai le tangata e sao lana whali liwina po lana interpretation. Ia, o le la no tau sira iai le mele utu. Ua sa wali interpretation lapitu. Ua toso ai ma to al tato mta upu wa leva na tauna fono le parliament. Ai mai tau le le dua vai aso le na umai le Court of Appeal. Ua nunumi uma le lalolangi. I le tele le interpretation le ua iei le foi na fai atuain na iau por kalami. Se o le lopo fer sao o le unga le famsino. Sau nei, sau ono sui te mai tai. Lana mātou tala na whai atu, talia. Wa ta tauna whono le palemene, luas furu ono le fast, luas furu lima le HRPP. Sau tala le HRPP, e le ai, e luas furu ono o tau, luas furu ono mātou. Ia, sau tali, e le mawhai o na whatuina, o na whai ar whono le palemene, se iwa na ngau maura sui te mai tai. Ta sina nātoa, sau le si whali liunga whape mai, e le mawhai o na whono le palemene se vanau maura lima suma le lua. Tui, ua mātou whiu e whaamalamala mātu le mātou pito la. Peita, se matau tia interpretation ia o sau. Ia le me whanono ai, so o le māku kuoka.
Ora mako ko ka ngaka o ngai interpretation ngai ka fa man malamat. Ia le te fa yatu. O ini si ia na te si le fio esa sa fa i lunga. O fa i unga tau loa tato fa msinonga. Ia o nisi o fio mai li mata mai tai loia. Ia o nisi fa ia fio ma sai tono le parliament. O le mele natui. Na mafua. O na matou toe nau e ave ia le matau. Toe ave se application for i le Court of Appeal. Se fa mo le mo. Se fa mai o tau le fa mala manga sa o ngor interpretation sa o fa. Se ia mala le matau. Na manino lona. Ia le sola. Ia nawo te logo atu le fa unga tui. Nawa ia wa ao le fa unga e manino ai ma mala le matau. Wa lewa na te tau me te tau na fai i lesi lua toru vai aso taruai. Ia ua tofu lawa le tangata malana whare liunga, ua toso, ia ma toso ai lawa. Ai whaftai le tu e le so. O lewa sau le clarification, in detail, ale whamsinonga, o le mea le ua tau na whai. Ma ua te tau loa o na wha ngā solo, e whai ngā malo fau, ma le pāre mene a Samoa. I le mea lea na to ai. Na lau manino le matal vai le mata bula a lauli. Tata sia le melo ke fia kwa se kwa fa mangi ko mea lauli. Langa le fo kwa se fa manga alfa msilonga. Lua se fulu ono le fast, lua se fulu lima le HRPP. O lele including a yemre sueta se le HRPP le na paul fa msilonga. La e fetawi? Ia, e mātou te lia le whai unga alfa msilonga i le lua se fulu lima. Langa lele i li potia i le fafonga fetalai. E fai e lana fai unga e boi dai le sui. O la o declare mai e whamsinonga ua whalea ngaina, a le tiu te la fonga fetalai o ia fai le pressing o le paten le boi dai. Ia a tūlola le boi dinga le pa whapea e le fon. Ia o no lola i o le HRPP luso wha. Ia e luso ono le fast. O le maninonga la laudi. Usut fono Samoa fa wau pea fa masilonga yo to lesi me fa kari fo yai. O le declaration na lena sa ne. Parliament does not have to hold up. Pea tato me masani tui. E malo tato whainga palota o ai whainga malo tu le mai o anu mena. A solo processina mal proceeding or fono. O ata urumanga o whamsinonga tu le mai o ani fisuia inga o le mena nai whaimurimu. Ia leu tato o ne. Pasi male fasu li maso i lalo le whaavai. Le fono le tala le tupe le pare mene. Ia rena reina mafua ona whai le whaatautonga ma matou atu e tau mo whai. Le whai unga le sau ne le asonga fua. O le whai unga le sau ne le asonga fua o le whaatautoina o matou. I tūlanga i lalo ia. Ia ai peo le nganga le na wo ia le tau manga le temine. O le unga la le sau ne. I lau mai tautui, o le ale me tupu le asonga fua, pe sau le whaiunga e whaiwai le fast pe le manuia, o le watu mau le whaiunga le so, o le whaiunga le so, wata tau na whono le parliament. There is nothing else e te tau ai o na toi poloka le fo noa o tia whau i le taimi nei. Ma wata tau na whaanga solo le whono le parliament i le vai asa fo. E le talia ai fua le whaatalitaliga o le whaatautonga lena whai pe iai le ala o tula whono pe le ai. O le mātou talitonunga o leo ti clea mai le Court of Appeal le so. O le fast te lusu fuluono, HRPP lufu lima, pe lufu wha pe au itono le parmene, ma ua tatau o na wha solo le whono. E le tatau na toi tō loa i se suita mai tai, ia pe tau na toi tō loa se uma i petition o whamsinonga. Ma ua lava matotoe lei unga le so tui. This is our way forward. Today, the Court of Appeal lewa mai, o le wha malamangamanga na, e te tauna tātou sa vavadi e le rumana. Ai wa tupu uma le toa ma le mele iena iene. Ina ua fia whamasino uma tāta. Lelei, lauri, ole masala le silmuni, ua maua la se tofu so te inga ma le fionga le tamai te ipamia, i leisi la sanga leo la o yele ta pena ngol whainga malo mene no foi o ofisa o fionga ili ministar whainga malo fo? Ia, o le tūlanga le nātui o le so sa whono e ka peneta.
ta mātou tiro umai le tūlanga uai e umalo le aso tolsulo iuni. Wa umai nare lua vai aso lena au mai ai le tala le tupe tau na whana i o le tala le tupe. Ia le lua aso lua vai aso fo. There's small time left. Mai te tau na fono e le pare mene mo le tala le tupe. So lo iai pele ava no e te tau o na fono ai. Al tūlanga na mo le wha moe le vai aso fo. O le wha moe ngā le awhanga solo lo atau lumanga. Mo le wha tuino le malo fo. Me tau ave tu te wha pare mene. Ia matato wha solo lo i le mele o sawai le wha uno le so. Malo whaftai lauli mo le whaatalonga le porokalame hila nei tae au mani ufoi whaiva ma tiuti le whai ungol nei mai asa. Ia whaftai tui o wholo whaatu ma momoli atu mo ngā lofa isi o tātou watuno. Mei se foi sa mo nei whaftai le tatalo, whaftai le tāpua. I lavo la mātou upu le temi masani e sautai au malama. E tātou maumau i mai pēr mata i lalo lei asasa mani. Ia ma tātou maumau i mai. Wala tātou whamai. Moi whaftai tui mo le avanoa tātou whelo i pēr. Mani wia le weekend, so i fua mai manuia. Le sunga i le laulia le mali toa. Tai te whono o le vaianga whai a le fast. Ua manono whine ngalo whaalia i le i mata upu sa o langaina nei le tai au. A mata mai fua ngā whanua i au. Fua ino whanua o lona i tumalo. Le olo o tua iei nei. Ia, ma se tala la tamai le tiri tilo ale whaasi le whae unga fau le ua. Le whae unga fau. Le ua toe wha manino a tili. Le unga ale wha masinonga. Le na mafu ai o na maua le toa le kao fiofi e whape nei. So, o le fau wai whafonga mai le tau nei. O watu fua le wha manga pe o na mafu asoa ne ma sunga le pali tere. Le fua mai wha manga ale sunga lau. E le to yei la seisi mea to e wha numi. But, o le mea leo teiloa, e o tau wana tau mai e tau ana po le foto au tiri tiro tini le tele o email o to. O le api pese le HRPP e le ai. Le api pese a le kusa whaingu mela. You know what? O kire koe fio isap kala ngā mea. Te le to fio sa tatala le ngā mea. Pauli me leo i loa, o manino, o toi wha manino, mai le wha unga le wha msinonga. Next now, o le mele la sone, o le fionga le tumate i pāla mia. Ma le fautuanga e te taua na ave i leao le malo. Ina ia usu lor fono Samoa. Usu le fono a Samoa. Ona o le mele wha malu mai ne, pero mele tau ne tsunga le pari. O le talo le tupe te tau na whai. E le se tupe se malo, e le se tupe le malo e wha ngaina. E au noa ma le whaatananga. E le palemene. Ma pasia malo tea e le palemene. Mena o le tau ilo, o no usu lo ma le fono a Samoa. Aua ne i toe whaatua. So lo tato tarsia la. Po le aso dua o le vaso asau. Ya. O le aso tonu nai tau no usu ilo ma le fono a Samoa. Ma wha aua wainga ruenga ma tapena ia. Ia le tato talo le tupe. Tato taria la. Nanga leo ma ua vole whamtalanga e whapea ua whininga lore te mai te ipare mi e. E te talo ana ave se fautuanga. I le ao le malo e nei usu lo le fono a Samoa. Wa olona na olona tiutele na olona tiutele na tu sai na fa tonu ma fa sino mai ai ele fa vai ona malo tutto tasio Samoa ya usulo le fono o le si vanga sa fa mai le si ku o le si vanga sa fa i le ku le o le ku le ching ching me masangya o fe ngalo sa no mani yo au se le man malo le yo o le siri pe fa mani va nga tu pe ta me masani ka ko alo lo va penga ma pasir ka ko kara ko pe and everybody move forward before everybody move forward some people need to move out. Yeah, I said it. Before everybody in the whole nation moving forward, some people need to move out for the new government to move in so that we can all move forward. You know what I mean? Awa ako uming ko almengi. Ngale lola para le si fa mga mamla. Tati yel toyo le si vanga to usul pese.
te usu mele pese tuai mole koe nga le u fa sa o mai le tangata na tusia le pese o le fa masinonga le u te fa sa ma fa mani no mai upu mo wingo upu ha ngala lima te ina ilo ya tatou le fona ma le fa ma te sunga pari le me le fe ya le fa su fa le fa su kasi de a pu ya ma le lima su dua le se me manino yo le me yo manino e mal matul vai ile na mata upu tatu talia la va so asau pona le tulanga ma le sila sanga le la ia wana no winga e tau na o le weekend ni e te tau na sa wei se manalenga mai le o official le malo. By the way, where is the head of state? I have o te muli no wa tine la fionga le malo le morning o tustofinga. But anyway, o le weekend either this weekend or Monday wa te tau na so se fa sa le ngalo ia mai official le malo. O swele fono Samoa. Ele asodua o le timitonu ana e tau no so le foi sa fa mamla mai le fionga te mati mia o le unga le la le songo fu whether e malo o pe malo o e le to e tau fiai le tatau o na usu o le fono a Samoa ma le fainu mela le wo fa manino mai ni le fa masino o to fa manino a tile na fa unga HRPP 2 fast 2 HRPP 2 fast los furono ma lete mo mal menen o te fisile ne la fa fer kasi do pau I fa tare yo olai ol mo te fono ona furo fa ma no le ele fiong el fon fitalai yo na tula elo numela na ona to fa ma ni ela ya e ma to fa pop fa sa elo foi numela ma le los furono ile lua se furu fa e to amanino la lu fa le pe ausu le fono Samoa e alo lua me uma e koe foia I le melea usu le fono a Samoa. E fa sa oi le kele o mea, ma le kele o le kako pisa. You know, I just can't wait for the time. E usu le fono le tunu, fa tau tō la, tala noa tau le tala tupe, ona tātou mi noi umanei ruma, ma tātou fa te airoa, mea na tātou runga la aloine. Ia, ai whaka solo pēr wha masinonga ia polare, le tau nuunga o le aiai. Nea o le tātou iti live le na? Mo oi le fai ngol ne vaso manato manino fo le mata le vai diso mata apusa ta pena ele por karame ya ai ye manu tele le fai vol ta to tinu if amanga ngol fai ngol ne vaso. For those of you who have been watching this program and somewhere you got lost during the interviews and back and forth and everything, don't forget to log into telenomedia.com somewhere later today. What was talked about and discussed in this program today will be published on Telenor Media for a better understanding if you find that you kind of lost somewhere along a lot of interviews and questions, so many questions that was asked this morning. That is ET Live for you this weekend. Look after yourself. Go to church tomorrow. Yeah. Mamako de wa karkare fo sole. Wai o ko le mai tui. Wai lau kale pe ya o mor COVID. No COVID. O kamangi le COVID. Anyway, Manuel fa ngol va sorta tu tunu angala leile tom fa manu yu tu fa va filima tar so fua. Si le fo tem na fo ni nesto na el vaso. Tui lei. We still love you. Look after yourself for this weekend. Until next time. Manuel fa ngol le vaso. Fa so fua.